Il-ħela fl-ikel jibqa' sfida dinija. Terz tal-ikel fid-dinja jintilef jew jinħela. Malta mhijiex eċċezzjoni. Il-Eurostat juri f'Malta kull persuna ta' armi medja ta' 128 kilogramma ikel fis-sena, għal total ta' 70,000 tunnellata. L-aktar minn djar privati. Dan f'kuntest fejn madwar 793 miljun persuna fid-dinja qegħdin ibatu l-ġuħ. U fl-Unjoni Ewropea jinħela 9% tal-ikel kollu. F'konferenza speċjalizzata li saret f'Malta, l-esperti ddiskutew il-potenzjal tal-fitonutrienti kimiċi naturali tal-pjanti li jistgħu jestendu l-ħajja tal-prodotti tal-ikel u jnaqsu l-ħela. We are checking if we can extract these valuable compounds from the plants to incorporate directly in food or in food packaging. Il-professur Portugiża Nathaniel Silva spjegat li fil-waqt li dawn jgħinu lis-saħħa tal-bniedem jikkontribwixxu wkoll għal prattiċi sostenibbli tal-ikel. When we extract these bioactive compounds from food byproducts, we can reduce also the food waste, or at least we can valorize the food waste. Spjegat kif il-ħela fl-ikel u konsum speċjalizzat tal-ikel qed ikun indirizzat ukoll permezz ta' avvanzi fix-xjenza tal-ikel li jikkonċernaw l-istampar tal-ikel bit-teknoloġija 3D. To do 3D printing of food, and we can also use the food byproducts as ingredients of the 3D printers. So printing food, it is a way to have personalized food for people that has, for instance, some intolerance or some special needs, like a special need on some vitamins or minerals. We really can personalize food. Il-ko-organizzatur tal-konferenza, il-professur Renald Blandel mill-Università ta' Malta, iddeskriva l-konferenza f'Malta bħala katalista għal kreattività u l-innovazzjoni biex jitfasslu soluzzjonijiet għal sfidi fil-konsum u l-produzzjoni tal-ikel.